Aya jana ka dieu nyaketan. Ngaliwat sarang asin, sarang hayam. Asin we teh, da hayamna mah ngencak. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baraya, Rumah Darah Lamang. Sekarang saya berada di daerah kampung mana nih? Pokoknya daerah sekitar daerah Sukabumi, Pelabuhan Ratu. Nah, kita lihat nih, ada yang lagi moe pare, lagi jemur padi. Banyak rumah panggung. Ada siapa, Bray? Ada siapa, Bray? Nah, kita lihat nih, ini perkampungannya. Lihat sawah-sawahnya lagi, kayaknya udah musim panen ya di sini. Kebetulan sekarang lapar, nanti kita akan cari makanan, ngaliwat di rumah penduduk sini. Ada sungainya nih, airnya jernih. Yang di depan ini kedengarannya ini tempat penggilingan padi. Tempat penggilingan padi. Perkampungannya nih di depan. Kebetulan lokasi di sini pinggir-pinggir gunung, dan alhamdulillahnya akses jalan lumayan lah, walaupun hanya cukup masuk satu motor. Kalau mobil kemungkinan nggak bisa masuk. Ini lihat pemandangannya nih. Kita berhenti dulu sebentar. Nuju naon, Dedek? Lagi ngapain? Main. Sawah. Mau ya, Pak? Punten kalangkung ya, Pak ya? Punten ya kalangkung. Panes kalau gini. Sekarang kita masih berada di, kita lihat-lihat rumah-rumah perkampungannya nih, sangat asri. Ada
kalayakan sawah. Kayak baju dia. Guk. Guk guk guk. Guk guk. Ini jambannya, ada balong juga tuh, sangat asli kampung. Ini jalan menuju rumahnya nih. Nah, akhirnya kita lihat yang lagi mulai pare. Ibu ngiring ya, Bu. Ngiring video pare, Dek. Aya janda ka dieu nyaketan. Pemanawian teh, orang silaturahmi. Ieu teh pare Pare, hideung. Terus sana sih. cere atau teh Nasi cere. sapertos ketannya hideung. Hideung. Sana beas biasa kan? Panggo ngaliput. Oh, beras biasa. Da acang. Mereka kadang gue janda di pas mana teh? Di kampung mah teh repot. Aya teh. Nuju naon, Mak? Seueur hayamna. Nah, aya we nih. Itu budak Lihat si Mak nih. Pak, kirinya, Pak. Duh, caina nih arageung. Seueur ieu hayam. Dama. Tiis. Itu Cipakuhi, Cipakuhi. Paku satu. Sap hijinya. Irama. Cipaku 2, ya Cipaku hiji. Rame aya gadis cantik loh. Wah, asli nih teh bener janda teh. Nah, sok nipu ting teh jeung janda garadu sadayana ge. Harus disiapkeun dia. Pacara raya sarobieu mah. Ai damel mah aya. Masana mah lengoh kabeh. Leng mah ieu nama pamaget nama tuh nuju Ini mah maracun. kabumi gede yuk. Nuju maracun. Nuju maracun pun janda. Dari sa, namina teh. Itu Rosmalini. Malinda. Oh, artis wungkul. Malinda artis ieu. SCTP teh saha nih? Tanya teh namina. Oh, tekan sana gitu. Neng Neni. Oh, tuh, alhamdulillahnya. Itu asli nate, itu lengok.
Itu murang kali na aku ngukur. Oh, tuh nah, kita mingawadu. Lagi liburannya teh. Ieu opat murang kali sarang. Hah? Bios ah, teh. Saha? Ieu Murang kali opat. Waduh, ah. unji. Teh mah mungkin ya Tapi anom kayaknya. Murang kali na tah. mana? Mak moe mak. Kita tonton. Sama raton mak. Kita ada YouTube. Tanya mainnya. Diranggeuy mak. Parena diranggeuy ning. Pare jangkung pengintenya. Anggeungnya. Mohon. Oh da dia mah tiis ieu nya. Nya tiisnya na kedah nu jangkung mah nya. Oh, awon da caina tiis pengintenya. Ayam teteh. Ini serang teteh juga itu nah. Yang dipoto. Yung kakak we. Oke. Ini arah ragung, arah rontok. Awas gabis. Bi. Di si kakak kere anak HP. Saha namanya teteh? Siapa teh namanya teteh? Linda. Oh, Linda. namanya. Linda. Nah, iya ketemu ya sarang Gadis desanya. Gadis desa. gadis desa. Gadis desa. Namanya Rosalinda. Ini si teteh mah biasa di kota meureun teh nya. Ah, beda. Beda. Ah, moal ciri dah. Pancarogena orang Cina deh. Oh iya teh. Itu murang kali na ge budak. Alhamdulillah eta. Ada teh. Terus terang ke bawah. Awas. Cianjur teh. Kayak pakai di paling dia. Bapaknya masih ayah, Mak? Hah? Si bapak masih kena ayah? Oh, pupus. Oh, mama nyali rawe di bumi? Sang putra. Oh iya teh, oh, alhamdulillah katanya. Oh. Mak kita hatur nuhun ya. Iya. Lalapna di lebak aya. Gimana teh? Sampo eta. Mau sana teh? Gratis. Gratis sok wae. Ayo atuh datang ke sini. Ayo. Sok wae adi. Mak di kantun saja, Mak. Yo lalapna pangalapan. Bukan. Hah? Lalap naon sampai? Sampo. Kade. Ada di pangalapan sudah teh ya. Sok. Kita lagi ngelalap sampe ya. Lalap singkong. Singkong. Itu ada muning. Ya baraya kita nih lagi diambilin daun singkong sama si teteh buat ngeliwat. Yukap sanes paling dituna deui.
Bonding kata bocor guys ya. Pakai tegiat tuh. Sarang asin, sarang hayam. Asin we teh, dah hayam nama ngencak. Makan jengkol. Aya, abdi gaduh bisi da eta itu soan. Cek di kumahakeun teh? Curiga. Jangan dibuka kumaha. Kok cenah maco. Gitu we. Kayak gitu mah hos-hosan teh. Hos. Sok ngalodok gitu mah teh para laur teh. Cicing. Wah, malah sampai kapali situ mah. Hos. Nah, Ayo geng, kita bersama Teh Rosalinda nih lagi. Linda. Rosalinda asli panjangnya. Rosalinda teh? Iya, Oh, Rosalinda. Binti naon? lagi ngalah daun sampo, daun singkong. kawan mangkin. Siungkunya teh di kampung teh balalagur, resepna teh saromeah. Alhamdulillah gitu. Kayak nu nyumbang daun sampe tuh alhamdulillah. Saromeah teh di kampung mah resep. Saya Warung ah. yakin lah. Apal. Nya, Panganaran kemarin bener. apa dibawa ke Citambur meureun? Teh seueur teuing. Sabaraeun teh? Wah, Sana sih emang pilih. kira-kira nu kitu. Engke dicarioskeun abdi uwi. Hah? Ke pilih dicarioskeun. Moal kira-kira nu kitu. Kini tonton di YouTube nya teh nya. Teh nuhunnya teh tos awagal teh. Tingkah gentosan ieu kasayanana teh nya. Ya, Sing awet jodohna. ya. Pilih telat ya Japri. Mau kaduhung mau ngiring. Asli Aku iya tuh pamit dia mah. Ayo atuh. Mungkin sanes waktosnya teh. Ada wae mangopik. Gas. Gas sama pik ah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.